Zdravo svima, ja sam Boljević Jovana, imam 15 godina i dolazim iz Podgorice. Učenica sam prvog razreda Srednje stručne škole Ivan Uskoković, volonterka sam Crvenog krsta i Dječjeg saveza, bila sam šampion Crne Gore u kartingu, a sada već 4 godine treniram folklor u kulturnom umjetničkom društvu Crvena Stijena. Moje mišljenje je da je najveći problem mladih u Crnoj Gori nedostatak komunikacije, pogotovo sada sa cijelom situacijom sa koronavirusom. Mladi sve više vremena provode na mobilnim telefonima, laptopovima i kompjuterima, što jeste njihov, tačnije problem mladih. Rješenje ovog problema bio bi organizovanje raznih radionica i druženja za mlade, gdje bi oni prije svega bili što manje na društvenim mrežama, na telefonima, laptopovima ili kompjuterima, a što više komunicirali jedni sa drugima, sa svojim vršnjacima i naravno sticali nova prijateljstva.